باشه درباره در انجام هەڵبژارتنên پەرلەمانê سوێدên ku heta niha seda 94 hatine yek alî kirin diyar dibîtin ku rastra û pêşî çeprawan ketine bû cara yekê ev tişt çê dibe di dîroka Swêdê de 4 salên dahatî ege derencam bi vî rengî bin dê ji bo Swêdê çawa bin her du alî rastra û çepra û lê ser gelek pirsan nakokin gelê Swêdê hûn dizanin duh çûbûne ser sindûqên dengdanê zêdetir ji 7 milyon kesan pirsên ku nakokin aloziyên li wî welatî zêdetirin ji yekê lewma dixwazim ji kandîdekî serkeftî bi navê Qadir Kasirka li ser lîsta Sosyal Demokrat bipirsim ji Stockholmê mêvanê min e gelek bi xêr hatî hêjayê Qadir destpêkê jî serkeftina we pîroz dikem bizanim eger derencam bi vî awayî bimînin yên ku niha hatine ragihandin ji aliyê komisyonê her çi qas berayî jî bin hêjî seda 6 ya dengan mabî nehatine yek alî kirin erê gelo 4 salên dahatî ji bo Swêdiyan dê 4 salên çawa bin gelek spas ji bo pîrozbahiya we duhê me hilbijartina xwe qedandin nû encamên hilbijartinê tom hê nehtine tespîtkirin û kifşkirin roja çarşembe yê deng hemû bên yengî deng bên hejmartin û encam ya bê kifşkirin tabi yani eğer o blok rast yani ya konservatif eğer hükümet ava biken ji bo aboriya Swêd ya siyasî û wekevî û nêrînên ser penabera û wekdî yani ye cewaza derêxe tabi yani çünkü navberên me Sosyal Demokrata û blokê rast de gelek babeta de em nakokî navberê me de heye em hêvîdarên ku heta roja çarşembe yani hê me hêviya xwe ev nekiriye em hêb hêvîdarîn em yani roja çarşembe kifş bibe Qadir tu li gel me bimîne grafîkeka me heye derheqê derencamên destpêkî em ê rabgehînin pişt rajê pirsên min helbet ji hewa hene dixwazim bersivên hewa bistînim hûn dizanin du Swêdî herekîne ser sindûqên dengdanê ji bo sê helbijartinan Parlaman civatên herêmî û şaredariyan zêdetir ji 7 milyon Swêdiyan mafê dengdanê hebû ev helbijartina ji bo Swêdê di demekî gelekî giring da birêve çûn ew jî Swêd pêngavan dihavêje ji bo ku bibe endamê naçûyê heta niha stangî hene di navxuya wî welatî jî de zêdetir ji kêşeyekî rûbirûyê xelkê wî welatî dibîtin meseleya kûjberan di serê hemûyan da ji bilî wê giraniya bazarî û meseleya kêmbûna enerjiyê bi giştî giranbûna fatûreyan li ser gelê wî welatî gelek bandûr kiriye dixwazim derencamên berayîn destpêkî bûwe bînin ser ekranê ku bi vî awayî ne bi giştî Perlemanê Swêdê ji 349 kursiyan pêk dihêtin seda 94 ya dengan heta niha hatine cudakirin seda 6 ya dengan mane 176 kursiyên partiyên rastgir ku pêşî partiyên çepketine bi qasî 3 kursiyan wan jî 173 kursî ji koma 349 kursiyên Perleman heta niha bi dest xistine her çi qas ev derencamên destpêkî jî bin roja çarşembeyê derencamên dawî dihêne ragihandin lê heta nihayê ku dilê rastrawan pêxûş e bûne pêşeng bûne serkeftiyên van helbijartinan bi qasî 3 kursiyan hêjî mane em ê bibînin rojên dahatî de bi vî awayî da beşbûna kursiyên hene 24 kursî partiya çep bi dest xistine 67 kursî partiya moderiyet ku ev jî dibe ku li gorî van derencamên destpêkî bibîtin dê serokweziran ne ev be evê ku aniha ev xanima aniha demkiya wî welatî birêve dibetin 73 kursî Partiya Demokrat bi dest xistine her wiha 108 kursî Sosyal Demokrat bi dest xistine bi vî awayî hene dîsa kursî da beş dibin her çi qas ne dawî bîtin 16 Partiya Liberal her wiha 18 Partiya Kesek vê derê jî hûn dibînin 19 Partiya Kristiyan û 24 Partiya Center
ایدی اف کسین هنی هند بینن اف جی کسین دیارن لسویده کو دنافبرا باوری و ونداکرنا باوری دنگین وان جسال 2018 گلک جدا بونه گلک پرسانه کو وها کریا بالانس دا بجبونا دنگان لسروان کساتیان و پارتیین وان بهتا گوهارتن پاشی امی بحث بکن سوسیال دموکرات هند بینن قادر کاسرگا هند بینن نها میوان می ام جوید پرسن جوخا کو کرده که اوین هنی همو کردن دنگ بدست خستنا هر وها سرکفتنا وان مسوگر بویج بو کو ببنا اندامن پارلمان جوخو هجای قادر پیشی نهاجی اندام پارلمان بولی اوین هنی باورم جارای که دو کسندن جی هنا کاندیدین کردن او جی نزیکن جی سرکفتنی له جی یک عالی نبویا لاوین ردار او جی پارتیا سوسیال دموکراتیا هف اوای هجای قادر او جی دیسان جهمان پارتیا هجای سرکان کوسا او جی بسرکتیا هند بینن سه خانم بسرکتنا دگل دو زلامان کو همو جی کردن چار جوان خلک باکوری کردستان نه گولن او جی پارتیا لیبرالا هر وها سارا سپلا او جی پارتیا دموکراتا ام وری بجن پیروز باهیل تمام کردان دکن ین کو دوان هل بجارتنا دا وک نامزد هاتنه پیش و سر کفتنه هجای قادر دخوازم دیسا پرسکدن جه هوا بکم اگر بفي آوایی بیتن يعني حكومتك بنجها كدي بفكر رامان واستراتيجي وبلانا كدي للسويد ده تآوا كرن أري أف حكومتها لسر برسين جدا بتايبتي مثلا اندامبونا سويد دناتوي دا كو دكارن بيجن بگشتي همو بارتي بونا يك دنگ در حق بريكزيت بتايبتي دخوازم دوين اف بريدا پرز بكم ويچه گوهرتنك چه ببگلو؟ در حق ناتوی دا تگوهارتنن پرنسیپیال بارناکم چه ببین شوی یعنی شوی انجامن و هل بجارتنه جی نشان ده گل سویت پیشگیری لدان ناتوی دکه çünkü partiye ku nava heş partiye ku lidije endambune NATO'ya bir partiye çapam اوج يعني بلكي قالك بلند داس ناقصتنا يعني متكورين بيجين افل بجارتن وك رفراندوم كيجيبي يعني يجيبوا ناطوي متكورين وليجي شروع بكين يعني انجام نشان دكو قال السويد برانيه قال السويد بيجريه لدانه ناطوي يجيدكي نوات خازم يجي بينام بيرا تماشوانن مين هجا hazır و نحصد و هفده پیوه پارتی سوسیال دموکرات پارتی هری گوره هری مازن یه سویده و وحل بجارتنا دا جی دیسا او تقاس کرد که پارتی هری مازنه و هری گوره وحل بجارتنا دا پیلا پارتی سوسیال دموکرات بلند بوه یعنی 2% يعني باشا هجای قادر خباتی که کاری که پر باشه تمام سرکفتنا نامزدین کرد دوان هلبجارتنان دا بتایبه جبو پارلمنته تی چواته بوزیده ترج 100,000 کردین لسویده دجین دی چه بگو هره؟ tabii yani o tişteki bari her tişteki serbilindiye jibu civat Kurd kuyl Swede dijin ku Kurd vak beşik ji civat Swed ne yani tenne qadı siyasi da qadı çandini kültürü da yani cihatina yani va elbejartna da ji vela xuyadike ku 5-6 namzaten Kurd kandidin Kurd ye beben parlamenter تچوات جبوما يعني امسكورين نقولوا بيجين شو دام parlament تجبين dönem بوري جبو تكيليا نابر سويد و حرم كردستان وقدي گلمپری کردستان يعني او خبات او تكيليا كوتين كرن ودا ازوي بوريا دما اف نامزدن کرد کو پارتین جدا جدا دا جی دیگرن یه چی به سرملاوا یه بکن و پارتی سوسیال دموکرات شو یعنی دیروکی یعنی تکلیکی که سیاسی هیا لگل حزبن پارتین کردی و طایباتی جی لحرم کردستانی جی یعنی او بردام بکن
باشه بوی آوایی مثلا نامزد ناکوکین کوچی دناف به برا تکلیه ده استوکهلم رولی که باشه بلیزن مثلا بتایبەتی گرێدای هەبوونا کوردان لە سوێدێ دنابەرە ستۆکهۆڵمێ و ئەنقەرەیە مژارێکە ناکووکە دەربارەی چاوانیا ڕادەستکردنەوانیان ژی ڕادەست نەکردنێ هەرچی قاس سەرک وەزیران پێشتر یا کاربڕێکەر گوتبیتن یعنی ئەم پارتیانمە ئەم کوردان ڕادەست ناکەن ئەگەر یعنی ناسنامەیە سوێدێ هەبیتن لێ ئەف مژارەش بوو تەمامێ کوردان جهێ دڵنیایی بوونێ نینە یعنی تەکەز نینە کە ئەف مژارە هەنێ دێگوهارتن بسەردا بهێندە حکوومەتە داهاتیدا یان نە هون چ چاوەڕێتکەن گەلۆ ئەف کوردێن لە سوێدێ داخوازکری ژە ئالیە ئەنقەرەیە بەدێ بهێنە ڕادەستکردن بە ئاوایەک ژە ئاوایان ji بۆ رازیکردنە ئەنقەرەیە بە ئەندامبوونا سوێد دناتوێدا بله برای هتشتی خوازم بینم بیرا هوا دولت سوئد دولتی که بنگه هول سر حقوق هاتیه آوا کرن او گلک مهمه ام بینم بیرا خوام و سر نرخن دموکراتیه هاتیه آوا کرن یعنی طب یعنی او راکفتنی که هیا نابر دولت سوئد و فنلاندیا و ترکیه دم یعنی ترکیه طبعا خواز یعنی کاره یعنی وقت دولت بیجه کو ام حملاتی خوا فلان کس ام خوازین اون تسلیمه ترکیه بکین لی نه وقتی کو حکومت سوئد یعنی بریارد کاره بگیره و کس تسلیم بکن ویده دادگاه ما سربخانه دولتی که حقوقیه یعنی دادگاه چی بریار بگیرن اوا تی یعنی تی بریار نینن کو تی حلواس نینن کو دولت سوئد آنجا دادگاه سوئد کردن کو حملاتی سوئدن تسلیم ترکیه بکن. او نفتشن هنه دست انفرماسیونن ویژی پراستیجی پر خمگین دبن دم او دست انفرماسیون تن بلاف کردن. باشه گلک سپاس بو کاندید سرکفتی هجا قادر کاسرکا لسر لیستا سوسیال دموکرات دیسا پیروز به تهر هبی. سپاس شاورم گلک سپاس سرکفتن سلام ورس